Shubor nakaslem jong unongsan hima. Unong mi khmat barem kanong thamai constituency baru badairu General Secretary ke United Democratic Party uba Jamino Mautho menta kasngi kan riu tarik urempang Hajar Pulai ulalait bantap kerteng khmat returning officer hakaslem trikam deputy commissioner ke East Khasi Hills uba Jamino Mautho unya khun kum ukertong kanong thamai constituency na kaseng UDP hakani ke election MLA Hajar Pulai Haga jo kasngi ki kertong kaseng UDP na kiwede ki constituency ki bagantop uba Remington Pingrop na Maukenro constituency uba Mitchell Wankar na Milium constituency ba Lambor Malnyang na Nongkrem constituency uba Ulan Swin na Mausenram constituency baru ba Anthony Kongwang na Pinursla constituency kilalit bantap kerteng na kabentaban yakun ya ke election MLA Hajar Pulai Pina nakaliang jong iba bendo lanong friends pang ba bendo lanong no bendo lanong ide beladan Islam ke parti bagi kum ke parti ru ibu rom hai kum ka advisor ke parti Andre nakaliang bijongi andre bangi ben ineng event i lu menta rom nakaliang jongi kum kinong yalam ke parti ru ibu i halor tame andre bangi ong ba na yele election Yung bagay ke seat ke jongki, jadi ke East Shillong, kamal ti lanokra. Di nakaliang jongi lapan snow hai, ba ngimdan kata ke jeng kenal di ba inyale naka constituency, ba iju yale tipor ke mencuak, nanti na East Shillong. Di kajing pertama nakaliang jongga state election committee nomor kali kamdai kajing rai, tang jongi presiden marway kani kamdai tang kajing rai, nakaliang jongga General Secretary kini ketika jingrai jong ke election committee balai akan thukut ki MLA ki MDC ki district president ki district secretary di president ki secretary jong di circle bokeh di ke jingrai ke start hi nakaliang jong state election committee di lakapan ai no kawai ya ke tiket pada Syaiba Lambor Malngiang nanti Nongkrem constituency indre lalu pipet adu mendaru balai kan peniang nang ni na malki lang pra constituency malwa inang pathat ba iba bendo ini pun nakane ki isilong kawai kebangakwa banong hang ni kalong ba ngaklam pat kentiap seng ngadon ka UDP nadu mga job adu mentaro nadang yang scam ni ka UDP di haba ngaya yalap election ro ngam nadon palat kata ke problem nakaliang kadonga lamar ba ki pajba kila itu ya na bat kila itu ya keseng ke jonga kejing ia jongki we ki candidate kalong kejing kentiap seng ke jongki kejing switch ya ka allegiance nakaliang jongki di nga ngasko ba hakini ke kenti ke bamenta walada nakiwe ki kanbon ki pendan kam da ki wujud bapher ban job election ban thiet ki pajba hakini ke kenti ke bamenta nga bang ya kini ke election na kanong thamai constituency on the goodwill of the people nakwa namar kanong thamai constituency gading ke constituency ke badan burong it is a respectable constituency and I'm banging this election on the goodwill of the people in spite of the money factor playing a major role kumba kalong menta kejing the disa hanong thamai machikwi constituency kalong shabapalat di ngang shukwa ban om tang de kawai baka politics of development kadai banwan khmat baka politics of envelopment kadai banwan chadien di menta kaya ta politics of envelopment
Hak cakap ingin fokus on the politics of development. Jadi nak kita tahu bah abang apet ya ke jinglong ke jingman ke state ke jongi, hak jelah ke jongi ke jinghial, hak baidai ke imlang ke salang ke sensyar ke kata nasmoba iduan shim ya kena ke challenge mentah, ban pentamai biak ya kena ke sensyar ke kata hak kena ke jelah bagi ke jongi. Idon kata ke jingkermen bangin yo ke jingjob dan burom kena ke kenti ke bomsa bangin job pun sipru. Hindi bangin job tang kendian mud, nomor job tang kendian mud kam dan jingmud. Bila lagi job bun mud, kemud pa latih kena, baka UDP kenyalam ni kena sarkar, but chief minister akan ni kenti komentar undai nak kesini. Pi kumbakalong menta, apa pipet wat akan ni sarkar kebelah rimru. Ke UDP kadang tang rimud. Henry ke UDP pada kadang mentah akan ni sarkar. Dan provide dia kata stability hak jingyat baik ya nanti juga state dan juga negara sarkar. Kalau datang dari mudru ilak ban le sibun hoi ngomong bang ipiang dut adong sedong hirung idon hi ki jingduna ni hantai kum ke UDP tambangin persyang ban penwandur mentah ya kan ni keseng ke jongi nang ba ngilak ban sandur ba ya kena kesensyar kadar kelenti kepada berkom kepada Hajar khatlai hijab tang pramut wilayah ne hak opposition hak yang persyak sansnem nadu Hajar khatlai hadu Hajar khatra re Hajar khatra naga prasid ngelahir sakan riusit ila song lungo kumno bau patpa klam ay ke jengkersyan yangi du Hajar khatra walada ngila don hak seng hak yang persyak lakum basan snem mereka basong tenat pada post 2018 nakal yang jungi kum ke UDP ngila nang kiu bagi babun ki MLA nakiwe ki parti ru lawan ban join bangi ibun ki nongelam nakiwe ki parti la join bangi dengan sungtu ba kata ke jingbe ak baidai bakal air jongkal UDP kalong kebejur handuk kata-kata bat kadon nakal yang kejing ben song nakipat ba babun balang mentahi kalau di kapali jungi kum ke UDP bangin bat no yu lakam bangin yo man sensyar no ikan ke state pi nakal yang ke jungi ngin hapan up ya ke result ke ai mandate jung pat ba ke ai ke ba pat ba rai kumang lo ong pi mentan Hajar khatlai ngi job prangut bat ni ne sang abet ke opposition mo akan yang persya Hajar khatra pada ngi yo tang riusi re hadian ke Hajar khatra pada ila job lai tadi ki by election nang ta pada syu kelas naman wan sekiwi ki nongelam duk kiwi parti kiwi kenbon kebon pa menta ipat pa bat ki babun kelas naman pai khot saka UDP bat dei nak kena kedau bangas ko ban ong ba midon ke jengkermen menta bangin alam ni kena sarkar bat bangin yo bun akan ni ke kenti ko menta ke ni kerman ke menta mo itu mat itu ngapu ya ka noh ya ki Tiga thong menungkong kalau mensekri hok yang duk sup orang di sini ngatik bahaya konstitusi nomor kalau pilot itu sini tu unsah tu mentaro dengan iba hapus lah sini iba ki gria bersepadu ngobon ki baduk sukma kirang lagi cuti yang bu ya kata sama mat bangan syakri hok ya ki gria ki baduk ki barangli ki dan kam hok ki rap jong unang wikma lem dalai siliang ini di kabar kan ngabu ya ki samlar wakmat ma pi ba ki por lada balon ki bagi samla di bomdon kam dan jam kelong desperate doji ko ti habang ipai se kusun si jingi kalong kumju ki gon ki samla ki lana sapi kindon kam tinga bu ya ki ya kan ni mat wa larang aboy se katong ngan wat kilat lenti kumno ban kau kam kerja ni samla ki dan ki samla na pokok si jingi ki bami semat ban ba yuma ban protes namar ba di dan hak jingdu jingkerban tiga boy ke dengan manak-mat bagi samla ki bangi syajong bagi dei gelawai mereka mengai mentah kita hak jingdu jingkerban dengan siapa dan ladang apa yang ketangan persang ban wat kilat kelinti kumno bakin la ban yang lagi jong
Jadi sang ini ben file chat dan reason sena menjual apa yang utam ton ini tinggi ni haban file nomination sini dikatai kalau taki bagam 4 biang ini piong hidon bat UMLA piong barak sekata kisnem kiai kiba hilap kiba deko tam bat kibam biang tam hakajing terikam jong UMLA am nga tagla ong nadu Christian ru bangarung seperti ong bagajing mino jeung akadena daw bangam yahat ya polisi terkam jong UMLA bang di UMLA jingi number 1 ka usai lagi konstitusi tang sisian sarsna uju kampo konstitusi ma tikum no pintep ya ka jingi jadi bala na himlek di wat kapor corona ngimi ibo ngili pai kwat pai kata ka wo pai ba ka jingi ma kalenti ke bengai konstitusi ke bayar kinuan ru nang the seni silong ke bengai ke jingnut ke bobot di pai bala lagi kwa bon do yo nong wikmat ya wan seni di kata ka digo we kabar kan itu iba hakapite pun ngai iba nak kalian jong nong wikmat ru don jing sania thut nak kalian gildar jong ko ni ndom berkait gilawet gilathut nak kata ngamban seban kano gaji kun kamdan gusuk kampung hab interest kadon kal air ha punsla bobe ba gre gi kwa ampat mai nong wikmat tinggal don gi kajing kerman ban pos atau bai ba pastat bai ba yilut bai ba tiblut nta de karai hi kasong hau bai ba kajop karam ni gi kandidat imla matai hidon tang siput upai ba unsai karai takajing takajing surit nakarpat yo pai ba dan konflang si bala artosnam dilai jet yo family di kumba kasawa kaler jingkla nakarpat ipai ba ta ka basurit mo bakin subha bakin ai ka sisa ya ka parti ji ya katung ji kana diberi ba parti pai ba chang ko mau kuru kunci Haji iba dari tangkap parti, ini ke parti terakhir, ini persiap, perkembangan tempat yang lakukan konstitusi cara kalau nak ini terkait apa, 100% ini jam. Nomor kipat baik makran ada okasi ke bah lingkong dakwa yang ka seng reulum seng UDP kanan cakap kimat kibabun ba kibangile tambah kiba khama bilong abang ipet yang kemudian konsensi bakoi ngayat nadu kalau satun syadu semedium lum kalau kausan entah juduna kipat ba ni ko nang tama ka kuliah putih education mo but the healthcare kiba idon kamba but most of all kita berdari kajing snarky policy na benta ini ki kena kajungi ba kin yo ya kala mengin ai ki lat eventi ba sarkar ko nandra mengin finance ki bat magi ki yo pensengi kam jam Former MLA bersting MLA paling orang 100% makan job namar ba IFI mentahi kira pai khmat pe chakasang rolum berkata ada kesang UDP. Pak Michelle, Pak Kuli, nomor 2. Kayak UDP kemudian konsumsi. Bagi lagi khasan siang. Harta itu Roni Lindo, mentah sampai baham. Pergi minister lagi. Amplan dia bangan i sapang ko joki batang koi kalong bakat sabang alat kajot kape sudah. Nadu kastang adu bakut kami konsumsi namsin i ano kono kajing pala hari ini khasan siang. Jadi kita bilang kita mangindang ifi nadu ki mok ombam pomdi kasurok kamtam kaca pengingat kasurok kamplan kasurok nangta kijaka puli ki baba nangta kijaka sumar ki baba kita kimpat dan pemain konsumsi wat kena nangta pemain konsumsi ki bon ki belari persen akan sport ya kasih but kidon ki bamenta ki klub repair jongari India kai handai ka infrastructure dan ki facilities ki empat juta Kapor bisa keterikam ba kata konstitusi. Ambalong mentai kepuar bisa katrikam ya bro konsensi andai tagawai kalau bagi patba akan ikakenti kira i palat ka bisa ban mentah kira pai kemat sobri bantre om dak bisa Ni kan ka kom tu kontrei ke surat ante ko injirpi sidu perslong spi. Kai ka ba pinne ko dan ko. Kata ki cakap tadi. Kadai kita cakap kadai ka khapnya ba nya ban ngin hapan nya wat
balai bagi Islam karena hai balai ke Islam adu kami pergi kita daw Islam but hadin mengilayu ya kita daw tinggal pendidikan ke kam bang koi kumu nong ikon Bang Michel pi don lang haka NPP berak sekata but mentah pilek nak suruh NPP haka wei nak jingkran pi ong ba ke Titanic trong ke NPP kalangam na kumno na pilak ban batai bah balai pi ong kita oh ngarang ni pi kita bang nilai mo ki jumping haki last moment jok NPP ru i candidate mo ni ikat Martin Danggo beliau bala Slamba waktu bala resign do pada kongres penyelek nak NPP Andre ikai ke jingja lai iya gini kisni last moment Martin Danggo udang pet de kelas otu rupa bahkan ika liang imat kelas dangam de nata kata lai gini yo ibu para try jongki kesan ya ke NPP omnya pi men para try lah pengkesan tak mau kun para try jangan kesan tak mau kami kun mau ada kata PAI ketika kun si para si mama si persa wahek paru roki hek elhek roki hek lai pun ki jaka kadang-kadang politik we are in a secular state anybody can support anyone it doesn't matter kabating kong du kalong ba house nam aja katra ngala Sajid si kayeng do Bartawan kumu independent candidate kawai kadai kabating kong kalong pag kadon kajing syania ni padba wat ladang ngadai independent Henry kamandit jong padba ki rai at ki ai kajing job yanga pe kabang akwa ban penso ni kapor bahadin bang job ngala presyang banle yagi kam ki baha nam daga constituency nada philek hi mo phi ban pet ya kadur kada jong ka manta kala nangkala ya kadur kada te dei halo jong ni ki bang akwa bani thu hagini gi atli gi snam bagadon ka pandemic nga khamshang thai don mami maroi ngami sikmat ban keshan nagbanta ki pajba jong kanong krem constituency baro kawai te hagani ka ganti ka bamanta ngala simlang mga batkinong keshan baro banginlet no nakaway nagki party kibala rimtam kata ka regional party kabang idon kajing hostem bat kajing shania kabapura halo kajing panya jong iba medba nando como president jong ka party today naman kata kajing ya rong jongi siya kani ka party ka longbek nakabanta banwanra iga sensyal khadar kabahut kabaplia banwanra igijing kala hagi babon kilyang today naman kata hanga ka confidence ka baningkong nga siya you try kanrat ng buot ng tao budoy tay ubala penlong yang akom ni banlong kumunong yalam tinga ngait scam kata ka baningkong du ba nga jubu hakajing duay ba ulay un aji start yang today halo kata kanong rim kaba ngala presyang bantrig kat kaba ngala daga board ban pinbit pinbiang yagijing duna hapo ka constituency take ka confidence kaba piyong nang squad ang tagaway kalong ba ka confidence kaba ar ngai hakajing sanya jung gipat ba ya kain ka bang alale kain ka bang ala presyang banne ngala presyang banne met bat mensim tigday ka confidence nga kasyong hagita gibanta ka nong kadam constituency ko bang na how ya ka joint action committee but ina sim ni kirong ba sinong ya ka confidence jong ki nong kitam sinong baro namar ngala the friend ka bashay hadu hapo ka floor jong the house o minister in charge ba hamlet tolling sa kapor yak bang awang katnutuli giton ki applicant kiba kuwa banyo ya ki block la jong ndai o minister in charge sa nadi sa kapor ula krensya hapo ki indor ba kanong krem kudi kaway na kisnong kibaday banyo ya ka block namar bangla pen syai siki nila pen I giji mangidon Henry nako ba nang syai ka jing block ya ka ban bu ya ka block office anong krem constituency kaday ka political issue jong ka NPP kaday naman kata ngakuha ba krem ba syai ba mangi man pentigina ba hadian jo ka atorik ngalabu lupa hakmat ya ka thong ban penulong ya ka block office kabar banwanra sisu igi PHC hapo islong di bafe namar ladang ipek igini gi jaga bafe habaga proposal ya ka wen igi PHC ka banglawanra ya ka proposal banbu hapo pamlakray namar gi hapan le chulis po pamlon PHC tenre ka ba susi banong ya kanero kila block na nakabenta ka political mileage jongnor today namar kata nakaliyang jonga nga friends kam nakabashay kidar baginit ki major parts ki bang ngala wanra haga sarkar
bat ngan sa pendap mga mentau slam. Pi kanongkrang konsusi kamde kanongkron ka konsusi kabadum hipad ba kila siyay ka konsusi kabalong tang kuma 10 kilometer na po sarsilong te ngamyi lapi krensi shwe ngong ho ito ngamtip kala bantay kam nray hangin te ngadong ang mane ba baro uburi ubudon pisa mano bamdon pisa andai ngi penung kampat ya bisa hakabenta kabangite ben penung kam kamday bungi syo ailamwer lamtham matla andai ngang kwa bunong banga ngala yarap ngalale ikamba bah nagbenta kathan baro awi Rilum jungi mentala dei kapor ka jingkela kisur ngin pen sawalawan kapor ka jingkela Rilum jungi mentala dei kapor ka jingkela kisur ngin pen sawalawan kapor ka jingkela